our MOR booth. Yeah, MOR booth. Cute lang. Ikaw suabe. Hi. Yo, what's up? Oh my gosh. Hi guys. Welcome to the MOR booth. Oh my god. Hi guys. Hi. Just in case wala sila kabalongan, di ba awards night na kanila. Ilang hours na ito before. Kasi yung pangalan gali sana. Hi. Oh my god. Hi guys, maayong adlaw na tong tanan. Yeah, Happy New Year! And by the way, sa mga wala pa kaila sa kuha, my name is Burns. I'm a content creator from Cagayan de Oro. I post anything I wanna say in my Facebook, Instagram, and my Facebook page. So, katong wala pa naka-like sa akong Facebook page, please like. And then katong wala pa naka-subscribe sa akong YouTube channel, please do subscribe sa akong YouTube channel. That's Burns J, that's B-E-R-N-S-J. So, that's it. Today, I was invited to go to ABS-CBN MOR for a maulog sa tekstorya anyway, pero yes, I was invited to do an event there, celebrity DJ, MOR celebrity DJ daw. So oh my god, like maulog sa daan anyway, kidibit a celebrity in the first place, no? So yeah, that's it. I'll be taking everyone, so please stay tuned and yeah. We're on our way to ABS-CBN. Pangingon ako ni Kuya Driver. Matog ABS-CBN, kaya wala nakato si Kuya ng matog ABS na. May buntag Kuya, Happy New Year. So yeah, we're on our way to ABS-CBN for the celebrity DJ, MOR celebrity DJ. Yeah, segment, and I'm with my boyfriend now. I'm with my boyfriend, yes. Bitaw eh. Anyway, so as mentioned earlier, ubanon ta mo sa akong pag-ato karon sa station. So yeah, dool na ta guys. Yeah, kita din dapit sa Terry Hills na likod. So we're fast approaching ABS-CBN. And kulbaan ko ng as a host, ako host ng events, no? Ako usually ang interview ng mga bisita, ako entertain sa mga bisita, pero karon ako ilang pangutan-on na they will be asking questions about me, how I started doing this, you know, making or creating contents for social media. Like, oh my god, I'm not used to this, pero kayaw na to ni no, muram sa wata na edukar. Pero yeah, kayaw na ginako ni kay ako naman ang isudlan, ingon na mo og yes sa ilaha. So sige lang, panikamutan na to nga we will get through this. By the way, thank you so much to Bernie Bitok for recommending me na i-guest ko sa inyong sa show sa MOR Celebrity DJ. And yes, I would like to thank my 3 major brands for 2019. Skin Rev Ayumi, Aesthetic Clinic, and ikaduha dayon isang MADC Dental Clinic. Yes, thank you so much for making my smile very beautiful. And yes, thank you so much to Ramiga Travel and Tours for having me. Yeah. So, moto ako mga 3 major brands yet for 2019. So, that's it guys. And yeah, by the way, the last time I was in ABS-CBN before was katong interview ko ni ikuha ko ni Bernie Bitok as a guest sa awards night with Mami J. So dugay na kayo siya, that was years ago yun. So karon na dahil na nabalik dahil nga bisita sa ilang station. So ayo. Na akong pangalan ni ha? Sir, yeah, makasulod di ko, no? So yes, mupirma ta. Dire. Pirma gyud ki para documentation purposes. Anyway, asa dapit naibahog diha? Asa na nabigyan ako mag-gadget mo. Sige, thank you. So hi guys, we're here at ABS-CBN. Ginoo ko. Olom sa tani eh. Yes.
Oh my god, like so gi-check na pud ko sa guard like so grabe gikini nga check sa IBCB no mura magitag terorista nino dito charla. Well, we have to submit ourselves for security. And yes, hi. Hello! Grabe siya ka-early, ladies and gentlemen. And take note, di charot lang. Di taga-kalay, charot lang. Oh, Hey, yes. welcome to Dito, ABS-CBN. And first and foremost, thank you kayo, Sir Burns. Jane. Ay, pag-sir, uy, sa mukha ni. Uy, maulong sa Ma'am. taan. Yes, hi. Ayan. Okay, so... Oh my so God, let's take this time, let's take a mini tour. Mini tour. And kay... since you're early. Since I'm early. Pinakauna mo ang pinakabangitan nga. Segment producer sa Yes. Pamamakas. Hi, sir. Padayon sa paglambo, sir. Uy, ang pambansang scale niya siya. Ginawa ko. Pambansang siya nga gibugas. This is the admin room. Admin office, so bawal tadiha, no? Ayan, Oo, mga walay. garbosa. Mga garbosa mapaitas on typical materialistic hilas. Kani ang control room. Control room, kung asa ka i-control. Oh, charot lang. Yeah, this, And yes. we have studio set patrol, TV patrol. Yeah, TV patrol. Oh my gosh, modernity. Let there be light. Oh, And there. there was light. So there you have it, guys. Like, diha ta interviewhan po. And Lahat ng mga pictures. Oh, di ba? Wala lagi yung picture diha, man. wala pa ka baga year 90s. Uy, abas. Uy, mo ba? So, Kani TOC control rooms. control room, yes. Technical operating control. So, And here is our MOR booth. yeah, MOR booth. Cute lang. Ikaw suabe. Hi. Yo, what's up? Oh my gosh, hi guys. Welcome to the MOR booth. Oh my god, hi guys. Hi. Just in case wala sila kabalo nga, di ba, awards night na kada. Ilang hours na yun to before. Kasi yung pangalan gali sana? Hi. Oh my god, Bernie, named me Tablia Oblongata. Ableya Oblongata. Masamo kini siya pangalan na. gata. Gata mo ano niya. Oy, hi guys. So yeah. Your favorite spot diya sa the pizza. Oo. Kami ni Mami J, like Mami J. true that. Got it You're right. vlogging now. Good. Yeah, oh my god, like I'm just doing this for fun. And who knows, we'll be earning. Of course, dapat. Magtarong tag story kay mga dagko naman ta. Yes. So yes, oh my gosh. So, welcome. pwede mo karon dahil nihunong na sa Nihunong ko sa 21 actually. 21. Yeah. Oh my god. Thank you. Oh my god. Thank you pagsugot niya. Ako nagdala na ko mga gamit daan yun kay magtrabaho bibi ko after this. So, Giordano pa rin. mas maayo man ang daghang mapangitaan sa to mga panginabuhian ba no. So yes. Practical ta bayot. Yes. Kay mahal na mahal na kay ang mga tuition sa mga laki karon. Hoy, ba. Magkaroon ako ni. Oo, yes. So katong nag-awards na ka sa una, unsa man to? Virginal pa ba kato dili na? Virginal imbornal. Yes. Pero karon ay on call or in a relationship? Kuan pa kanang selfie, sige lang selfie. Ba lata. Malaw ay. Wala man. God. Bitaw oy char lang oy. So mo na to no. Sige, Ay. bye. Yes. Virginal Virginal sa show ha. Dili man. Oo. Pero actually yeah. Looking at your aura, like oh my gosh, you can really see that you are conservative, Yeah, and- preservative, Yeah, and the words charot lang. and everything. Sige lang maghinay lang tag storya. Kay gimayo bit pagpadako sa tong ginikanan, no? Yeah. Tama ba? So mura to no. Subscribe ba imong parents ani? Subscribe ba imong parents ani? Walay idea akong parents ako sa social media, no? Oo. Because in the first place, they're so conservative. Oo. So, mura to. Igna lang yung mama nga nakita ta. Magsugod namin na while, ha? Bye! Wala pa tanaw man sa itong mini Hi, tour. thank you kayo, Sir Burns, for waiting. Yes, Okay, I can wait. Willing to wait. Yeah, always. So, i-continue na to mini tour. So, going na ta karon sa set sa Pamahaw. Fairness, Spatial. lami kitag skin dito na kita. Oh my God, maulo kong abay. Lami kitag mga skin dito. Anyway, Here is the studio set of Oo. Pamahaw Essential. so dili ni maglingkura si Jambantige lugar. Yeah, si Bernie and si Ron. So diri ang set. Pakwawan. Paklavan. Okay. So dito na kusina. Charot lang.
So, go na to para sa to ang recording room ko asa ang operating room ni Ang operating room, kaya magparaspat karon na charot lang. Burn steak na. No smoking. I don't smoke. Yeah. Boyfriend! Oh my gosh. Okay. Grabe, gina-frame gini burns here and there. Like, sila tanan ako nang ipang bulagan. Yeah. Oh my gosh, we're so done with these guys. Wow. Charot lang. Charot lang. This is... Introducing ang boyfriend ni Burns. Hi. Yeah, hi. Uy, ginoo. Kumain buntag, Brad. On the back, first time lang siya naglimpyo. First time So, siya welcome there, by the way, sa recording room. Oh my gosh. Are you ready? How are you feeling right now, Burns? Oh my god, I'm so excited. I'm so nervous and Wow. Charot lang. It is very nerve-wracking sa preliminary interview sa Miss Universe. Charot lang. Okay na ka, okay na ka. Okay na ka, Brad? O, ang balay na mo, Brad, pala kong limpyo po. Charot lang. Wait, get in na ako. Alam mo rin mag-CR sa gid ko ani, no? Asa CR na to ani, ma'am? Straight lang, tapos dapit sa military. Uy, baba. Second left side. Second left side. So, yes. Mag-CR sa tanong. Hi, guys! Hi! CR sa tanong. Dili sa sa female. Charot lang. So, hi guys. We're here at the recording area, recording room. Yep. We're so excited and we are ready. Amod lang excited. Madlok ko. Mo yung pinaka-relax na akong recording ever because, you know, when kabalo na siya ni mga adlib-adlib and I don't need to explain more and maintain ang energy. So, salamat kayo. You make my life easier. Thank you po kayo for giving me this opportunity. Ay! It's a life-changing event. Well, dili ka magkumpiyansa kay you're not here para amo ka okreyo-kreyo. It's mga questions. We are here because God brought us here. Za! No one. But please, wholesome lang tayo. Wait, wholesome magid ko. Gabi sa di siya. Ayaw ko ikurat sa mga... Well, you can invite your friends to like your Facebook Yeah, page. please follow me and I'll follow you back. And especially subscribe to my YouTube channel. Search me everywhere, guys. Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube channel, Maria Filingera. Oh, Yeah. diba? Why Maria Filingera? Actually, the management named me. Kay, pero ang technique daw, it's not far naman from being me as Filingera. Kay, although humble, gid kay ko in real life. Like, dili gid ko Filingera. Pero I need to cope up with that character. Pero I'll formalize that dapat Masa name. So it should be Masa nga name. So, muna siya. So it's Maria and I should be like feeling a palingkera like that. Ganon. So, Okay. inanapot. Kaya naman tayo sweet Maricar. So, pa sweet. So, napot to mga pa-feeling. Oo. Kung sa ikaw ni Jam. So, yan nga. Si Jam is Jam Bantigan agad siya. Kay TV okay. personality man siya. So, Sorry na, God. Sorry na, God. Ano ba? Sorry na kayo, ha? Uy, pero in fairness, tinuod ang skein yun, di pambansang skein. Murag layo. Oh my God, dili na tama. Ayaw naman, sa book kay Mads. Okay, so we will start now. And I'm sure it's going to be fun. So, maggamit ko tune in ani. lang. Yeah, that's your mic. Let's Okay, madunggan ako akong self-dili. Dili. Ah, mo ba? You want? Adi, okay naman. Okay, naman. Ano sa tag nag-host na? Pero ako lang interviewon. Yeah, okay, so... Dili gid siya usual gid nga Oo. interviewon ko kay ako biya pag Yoy. mag-host ko ako biya pang interview Mo nagka-pressure for you. kasi nagka-pressure pud ko. Uy, kaya natin to. Sige, let's check. 1 to 5 lang. 1 2 3 4 5. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. We'll be rolling with gap 1. Okay na ka? Ready? So, Ready. gap 1 would be more on your personal side. Okay. So, Go, let's go. Sige, go. Alright. Rolling. Okay, my first question. Wait lang. This is MOR 91.9. Basta MOR. Chiki Bay! And welcome to mga mix to another Saturday night sa atong pag-uban-uban on the first Saturday
birthday sa 2020. And kamusta ba inyo ang celebration after all the mga bonggang mga handa ninyo sa Noche Buena, Medianoche, and of course, kamusta inyo ang pag-welcome to another year, mga minks. And by the way, I am so happy kay year 3 na ta sa ito ang programa nga MOR Celebrity DJ, and I hope of all the past years na happy mo and inyong mga idols, inyong nadunggan sa MOR, mga mix. So, daga na gid kita nakauban right here sa ato ang programa, no? So, we got you rappers, mga singers, mga vloggers, and excited pa kayo me to give you more this year. Of course, with me, ang inyong chubby, sexy, beautiful. Pinaka-feeling nga ang mega nga tambok sa mga video sa TV, pero sexy yun sa personal. Siyempre, ang Moira Delatorre ng MOR, Maria Filingera. And, you know what, karong pang Buena Mano nato on a Saturday. Aba, espesyal yun siya mga meets. Kaya, if you can remember, nakauban ninyo ni siya before. Actually, bago lang po ko gi-inform ni Brother Bernie mo nang na-pressure. Gid ko samot, guys. Anyway, siya na lang introduce nato sa iyang name before, pero nakauban yun siya sa awards night. You guys remember it? So, medyo dugay-dugay na to, pero yep, nakauban ninyo siya. And aside from that, nailagit siya karon sa iyang pagka-events host. Ayan, so na may idea ha. And usapon ana iyang pagka-content creator, no? Vlogger Zoy, and also siya ang pambansang skate, ladies and gentlemen. Let's welcome Bernard ni siya. Bernard at Panakulan, aka Burns J, ang pambansang skate. Yay! Welcome sa show. Oh my God. Hi guys. Yan. Mayong adlaw na tong tanan. Yan. So, sama sa gingon ganyan sa iya nga. Kanigin ang pinakasayo na ko nga episode sa MOR Celebrity DJ, kay events host na siya and na-DJ siya, and right now he is an content creator. Yes. Ayan, una-una sa tanan, Burns J, thank you sa imong time. I know you are so busy professionally and sa imong pong pag-vlogging and all, sa hosting nimo. Thank you kay ikaw mong pag Buena Mano this year. Oh my gosh, you know what? It's a pleasure gid nga nako diri karon. Thank you so much for giving me this opportunity, kay kabulogi ko nga dili tanan tao mataganan ni nga chance gid. So Wow. yes. Excited ka ayo me to be with you. And with that, can you please give a short intro sa imong self? Idea lang para sa itong mga listeners. Yeah, go! Okay, my name is Burns J, ang pambansang skane. Usahay uga, usahay liki, usahay lami, usahay... Kung si mabuhat si Pani. Kung si mabuhat si you know what? Pambansang skin, because I want everyone to be comfortable in their own skin. Yeah. Just love yourself, be yourself, and that's it. Yeah. Alright. Okay, so ato sa ni siyang ilailaw no personally before nato siya may baon kung ano siya po kayo mong event host, content creator, and sa imong professional work. So una-una sa tanang taga-asa yun ni si Burns J, si Bernard. Okay, I was born in Camiguin, but my parents... Maupay! Yes, maupay na maupay na adlaw kayong Joan. So, yes, my parents are from Camiguin. Both nanay and tatay are from Camiguin. Okay. And my parents moved out nila diri sa Cagayan para mag-work. So, diri na ko nagdako dayon. And then, taga NHA Kauswagan gid ko. Wow, silingan represent. Yes. So, unsa kay edad atong nibalin ka here sa Sigaw? So, dili na ka balin nag-school. Dili na ko nag-grade school, so tagal-tagal kinder, na talaga. nursery, kinder, and then grade school, and then dili na ko nahuman sa akong pag-eskwela, Ayun. sa Xavier. So, you can say nga na, Cagayanon na yun. Yes, Cagayanon yun. Okay, so, ikaw pila mo ka sa family? Okay, we are 3 in the family. I am the second. And si brother nasa abroad karon, and then the younger brother or the youngest is nasa Cebu nag-work. Ayan. So, comfortable ba ka i-share ni mo? Pila mo? 18 years old? Makakaroon na ba? Yeah, I stopped counting at 18. Pero you're working professionally now. Yes, I'm working professionally good. So, Empleyado gid ko. Empleyado gid siya, pero nasa mga side hustle mga bits, mga Yes. kagud gyapon ni for life, Kagod diba? gihapon. Daro is life. Ayan, so events host at the same time content creator. Yes. Ayan, and you know what, Burns, excited po kayo need to hear out your favorite songs. Dako na lang ta sa imong mga favorite songs. Ikaw ba sa imong genre nga, imong usual nga gapaminawon? Usually,
Gapaminaw gid ko og mga songs nga dili pud nga nasakit gid kay sa dalonggan. So medyo chill. Medyo chill lang, ganon. chill. Also, Yes, acoustic chill lang. or reggae? Not necessarily acoustic yun, pero So, love as songs. long as kanang chill lang yun, bugnaw sa dalonggan, ana Okay. ito. Kabalo na mo. Kanang murag ni gahonghong sa Naay mga gahonghong nakabugnaw. ba nga. Kanang muhongo nga, gwapa ka, lami ka. Wala pag yung So, nakahonghong yes. sa ako, ano ba? Alright, so, what would be your first song ay mong i-introduce sa amo? Okay, ang first song yun is, taw-taw na ni siya nga kanta sa ere, and then may, ang akong ihatag nga first song para sa akong mga Skane friends. It's Kane Friend. Yes, it's a song from Christina Aguilera. Wow. The song is entitled Beautiful. So, why beautiful? It's because gusto nako nga i-remind nako sa ako mga kaila or sa atong tanan diha nga kita paggawas pa lang sa kalibutan anak man tas Ginoo, Yun. mga gwapo-gwapa kita, we are all beautiful gid. To feel that, I want you to diba? feel that Oo. way. You have to accept your flaws or 2020 whatever. na, dapat Yes. wala na ng mga judgment. Yes. So, Yan, so- laban lang kita sa itong pagka-beautiful diha. Back, diba? So, kitang tanan na yung mga journey sa kinabuhi. Oh. So, we have to accept who we are. Yun. So, let's get to hear that song, mga mix. And when we come back, istorya na ginato di ang pagpaka-pambansang Skane. Dagan pa kita mo ibaon about him. And of course, di nato palampaso ng mga Q&A questions na. Yes, bring it on. Mahubog yun yung jacket ka ron. Well, Ginoo ko, just ko. Anyway, we'll be right back, mga mix. So, just stay tuned. Yun. Yun. Okay, sorry kay Sir Arnie. Sorry. Si Sir Arnie na yung Kani sa- sir, kani sir. Kani sir. Si Sir Ow. Burns Che, vlogger, events host, Hi. ang pambansang Skane. Hi! Okay, so it's so fun. So, inato lang gid ang may Ito tabo. lang yun siya, no? Oo. Pero, mas lingaw na ni siya towards the end. The end. Yun. Okay, so gap 2 na ta. So, this would be sa imong career na gid as events host, Okay. content creator. So, go! Dungan ta sa Chiki Bay. Sa MOR, Chiki Bay. 3K. Pag-intro. Okay. Apil lang MOR. Oh, Sa 3K Bay na lang. okay. Rolling gap 2. And we're back right here, mga migs, sa MOR 91.9. Basta MOR! Shui K, babe! Ayun! And once again, you're with yours truly, Maria Filingera, mga migs, para sa MOR Celebrity DJ. Together with, of course, gabi umaapo ang energy with our celebrity guest na super busy pero tagan dito niyang time. Siyempre naman, ang pambansang Skane, an events host, and a content creator, mga Yes. migs. Siyempre, none less than Burns Jane, aka si Bernard. Hakulan, Yes, diba? palakpakan mga kaibigan. Woo! And so, right, earlier this time, mga miss, na ibaan kininyo nga, dili na gid siya nagdako sa CDO. But, gikan sila sa Kamigin, and dili na siya nag-study, and graduate, and, yun, nanginabuhi. Yes, At the yes. same time, nanginabuhi dili, and, yun, as promised, istorya na natin siya kung at nga na napadulong siya sa pagka-events host and pagka-content creator. Ayan. So, una-una sa tanan, Burns J, ano sabi yung mga gigraduate na course? I was a graduate of Bachelor of Arts in Economics at Xavier University. Oh. Yes. Ekonomista gid. Ekonomista. Yes, ekonomista. So, that year, okay. I graduated last 2006. So, Yes. naman diba? Okay. So, kanusa man ka nag-start aning imuhang pagka? So, which comes first? Comes first, ang pagka-content creator or ang pagka-events? Okay, ang nauna gid isang pagka-host gyud. Yun. Like, I've been hosting events gyud. I started hosting events at age 16, 17 yan na. So, you were like high school. Yes. No? Mga almost, What's that? mga Almost first college. year. Almost college, yes. So, murag sa school ka nag-start og mga hosting. Dili, sa mga friends. As mga friends, like Oo. birthday, Yes, debut. yes. Ah. Yes. Okay, so, ang sabi nahitabo dahil atong... Pagkabalo na ako nga, makakwarta di ay ko. Wow. Well, actually, ang ako yung puhunan ani, ako rin yung pagabaga sa akong dagway, gid pagabaga sa akong Skane, gid akong puhunan ani. So pagkabalo na ako nga, naga-earn di ay siya. So, napoy mga party shops around the city nga interesado mo kuha sa kuha. So, why not ako na siyang gi-venture nga experience. Okay. So, And then, okay. yeah, ay kana po din sa hosting po dayon is mo po na akong ways and means nga makakwarta ko and makashare sa akong family. Yes. Yun. Okay. So, dili po siya mo ni imuhang pang tuition, pang
So, mo nag-side hustle lagi mo. It's for your career lang yun na gusto. No, well actually by the way guys, ako gikan ko sa pagka-service crew sa una sa I don't know if I'm allowed to say this. Yeah, so sa fast food chain. Isa ka fast food chain, Okay. yes. As service crew ko, and then timing po, nagibutang ko nila sa marketing assistant team, Okay. nag-host og events. Kanang ni mga party sa bata. Yes, mga party sa bato. So, na-enhance ang akong hosting skills. Okay. And then after that, na-expose ako sa mall, and then interesado na nagkuha ang mga marketing So, department. nagpadayon ng mga opportunities. Mga opportunities and all. So, until now, at karon nga mas ni bongga na atong edad, Oo. isa gini sa akong mga side hustles yun. Even the company I'm working with now Mhm. is ako ginang the host sa whole Philippines na gathering. Wow naman! Yes. Grabe ang journey, diba? True that. So far ba sa imuhang hosting journey nimo? Unsa ba imuhang pinakadili malimtan? Ang dili na malimtan ginako gyud kato nag-host ko kiddie party. Mhm. Nga ningon ko nga, do you wanna play games? Yes or no? Nitubag ang mga bata nga no, boring. Like Oh. as in like na stress, Oh my na gosh. pressure gid ko atong adlaw no, pero ako gitong gikuha nga lesson nga dapat I have to invent myself, I have to upgrade myself, and then dapat dili ko mag-stop og learning. Yun, diba? So, sa mga listeners natin yung karoon nga, medyo gaduwa-duwa sa ilang career, nga gasudlan, go lang yun. Dapat confident lagi sa skin. Sama sa ato Yes. ang bisita right now nga, never stop nga. Never sa stop mga learning. judgment sa tao, yun. And so, kano sa ka nag-start na dayon sa imong pagka content creator? Kinsa or unsa ang nag-inspire sa imuha? Okay, actually, I'm so loud with my social media accounts, especially Facebook yun. Okay. And then actually, naputo yung mga time, nato yung mga moments sa akong life nga I was so loud, garant na ko sa Facebook. Pero later on, na-realize na ako nga, brag, I think, dili ni siya kailangan ibutang sa social media. Ana. Pero loud na gid ko na angin, I post Yes, pictures. yung mga I opinions, yung mga opinion. yung mga- Ana, before gani, I was even so loud with my political views and all. Pero nag-stop na ko again, like, I want to be neutral and all. So karon gusto ko good vibes lang, happiness and all. So, mula this year lang ba ka nag-start? Or Dili, was it? I created my Facebook page 2019 atong February, and then murag bedugin ako nag-insert ng mga Okay. contents dito sa Facebook page. So, in O sa third- akong Facebook. So, person. when ka nag-make sa imong page na Burns J? This year lang. I mean, ato- 2019. Yes, 2019 February gid. Mo na as Wow, pero growing na kayo mo ang followers. Yes. Actually, mga mix, if you have seen tong cover nga, Iro. Wala ko na-expect na siya madito. Iro kang dako. Oo, para to sa mga kuan iro. Ayan, so, medyo ay nanang iya mo ka din. So, follow him sa Uy, ginoo ko. So far ba, kamusta ang imuhang, how you're feeling right now nga, na kay mga followers, gina-share mong videos? Oh my gosh. Maulaw bigid ko usahay bigid kay, to be honest, di ko gusto tawgon ko vlogger, influencer yun. That's why gusto na ko tawgon ko nga murag Ano mailhan ba usually, when do you post your video? Ikaw ba set makag-schedule? Or wala lang, trip mo lang? Usually pag maghimo kog videos, una ako gini-consider gid nga rest day ko pagkaugma. Kay kabulogi ko nga pag edit sa video, it will take time. Mabilar gid ko. So usually edit ko Wednesday night, kay pagkaugma rest day man gid dayon ko sa work. Okay. Or Friday night, kay Saturday rest day na pud ko. Yes. So, time management gapon kasi Time management. Diba? Kay, again, mga mings, he's also working professionally sa usa ka sikat ka brand nga sa clothing line. So you do everything. Also the editing, camera. I do everything. It's a one-man show. Oh my like, God. I do edits, I make contents, and all. Yeah, and that's so effort mga mix. Pero diba, As para in. lang sa inyo ha! Buhaton yung tanan-tanan just to make you happy. Yes. Yan. Alright, so let's take a short break muna. Kami dagan cute ka ato na istoryan about Burns. And excited me to hear out another favorite song. Yes, oh my god, I'm sharing this another favorite song of mine. It's a song from Sam Smith. It's Ooh. entitled Too Good at Goodbyes. Ay, hugot true to life ba na? It's true to life din na siya. Kita ko eh. Wala pa gyapon ka goodbye karon 2020. Really, oy, kabalo man tamo. Mo nang Too Good at Goodbyes kay it's easy for me to let go of the past. Oh, so ato na istoryan about sa mga love life later. So di siya ka-escape ana no. Alright, so we'll be right back mga beans. Oh my god. Kara. Oh, conscious iba. Yeah, okay Oh my man. gosh. It's so happy ginangke ko. Sige Gap lang. 3. We're rolling with Gap 3. Okay. This is MOR. Take two.
This is MOR 91.9, basta MOR! Chewy kay bay. Yeah, and programang MOR Celebrity Gyapon mga mix, MOR Celebrity DJ on the first Saturday of the year 2020. By the way, today is January 4. And how are you doing sa inyong Saturday night? First night of Saturday, diba kay usually basta yun, ano siguro ba mag-chill. Ayan. And by the way, kamanay na ako ang MOR Celebrity DJ nato this week, mga mix. Ang kagalang-galangan mo. Grabe sa siya. Ang events host and also a content creator, ang pambansang Skane. Yes! Burns Hi, J. guys! And si Bernard Hakulan, ladies and gentlemen. Siyempre naman, no, earlier this time, ito na, quick recap lang tayo nga, nag-start yun siya sa iyahang pagka-event so sa mga kiddie parties, Yes. ganon. And at the age of 16 pa lang, mga memes, diba? So taas-taas iyahang journey up till now, ga-events host, gyapon siya, and nanonog yun siya nationwide. Wow! Nationwide, grabe. And wow, and dagan na po siya followers po sa iyahang page as well as your YouTube channel. So Uy, gamay pa kayo kong YouTube channel, man. at least niniga-follow, diba? Naanay mga avid fan ni Burns J ang pambansang Skane nga. Matod palagi siya ang pambansang Skane nga noon, Ana, because he wants nga dapat mag-believe to sa itong self. We need to be confident, no more judgment, and Ana. Laban lang kita Laban naman. na kita, no? So, excited na po kita this time kay mga Q&A na punta. Yes. So, matud pa, manata ito mga serious part. And by the way, taga-Cagayan yun siya. NHA, diba? Yes. So, tubong NHA ko swagan. And usually Yes. graduate economics. AB Economics. Yes, sa Xavier. Sa Xavier University. Social. Dapat Xavier. Tamo ka. Alright, so ang dating na to this time, so medyo you're at the right age and sexy. Bring it on, bring it on. Whoa, so just give me a number and I'll give you the particular question, the corresponding question. Okay. Go! Let's start with my favorite number. Number 6. Number 6. Ooh. Have you ever, so mga have you ever questions. Sige, go. So kanang mga nasuwayan na ba niya mga miss? Have you ever Diyos ko. showered with someone Hoy! of the opposite sex? Uy, kana gyud sus Ginoo ko. Mga mads, mga pads, wala gyud sukan. Ever. Except lang siguro sa nanay siguro no, when we were younger, pero karong at tiguang na ko wala gyud ever. Really? Like vidlit gyud kaayo siya. But, pero ganahan ka nga na kay ka shower. Nakoy, gusto ko na ako'y ka-shower pero dili ka nang sa mga ivis. So sa same. Yeah. Uy, Ginoo ko ba? It's healthy na kay mga conserve tag water. Oo, man. Let's conserve water karon pa nga. Mahal na ba kaya nga tong tubig karon? Okay. Sige. Uy, Ginoo ko, Sige. saan nga mga pangutana? Ano Uy. pa to? Next question, please. Okay, number 2. At least Oh my nag-disclaimer God. ta. Oh, And okay. then nag-SPG ta sa itong show. Yes. Striktong patnubay ng magulang ang kailangan. Had dampa with a person whose name you didn't know. Ha, nadampa-dampa. Oh my gosh, night. Who didn't dili ni mo kaila? Ah, kana dili ka. Wala gid ka kabalo. Whose name you didn't know. Ay, dili ka ng mga kailagin po na ako. Choose. Oo. So- Dili basta sa choosing ko. Ay, dili pero- safe dapat. Pero yeah, mga ila-ila. Oo. So, so nakadampa, pero kaila. Oh, nakadampa. Ginoy, mga kaila ba Alam, yan may ako? follow-up question. Yes. How many times? Ay, Ginoo ko ba? Oh, so, when I was younger, gadampa gid me. Oo. Ay, magon! Ano ba ni ay? You with the dampa, your ni Tita B. Oh my gosh. Ano Like, sex, you know? Uy, ba? Ginoo ko. Oh my gosh. Next question, please. So is this a yes? Yes or no? Rabian siya? No. Anong namula ka? Sa'yo mo pagka-skane Oh kayo, my ni God. blush ka gamay? Ni blush ko. What makes you blush? Ay, Of grabe. course, blush on. Charot lang. So yes. So, no. So yes with the dampa but no with the kaila. Yes with the dampa. Laban, oy. Isa na sa hierarchy of human needs ba yan? Oh! Di ba? At least, we're being scientific here. Whew. Okay. Next number. Next number is number 8. So,
Kamuka, gigi Ganun anima. gaga kapili, no joke ha, magkakapili nga question kay. Puros kinky? Yeah. Oh my gosh. And, Bring it on, bring it on. Okay, Bert, nakadig-up ka Oo. while you were kissing someone. Wala po. Never gid na itabo gid. Why? Because kailangan yun ako plaster ang tanan. Ooh. With my eyes closed din. Dili pwede Hindi mag-take pa up po busog eh. ka ito nga time. Ayaw na po ng busog. Kung bidli po kayo imong kahalok manggod po, mayabog yan imong gikaon. So, unsa man gina before or after before kaon or after kaon ng show? Pwede naman before o after kaon, pero in moderation lang siguro. No? Ayaw po ng busog yun kaayo ka. Ayaw po ng gutom kaayo ka. Kaya kung gutom ka, mugawas pinakasin sa itong baba. May mo, binabakba nga. Yeah, di ba? uhab kaayo. Uhab kaayo maya yun, di ba? Madawat ang moment. So please, Pero just actually, go. like, yun ako pasagot ha. Oo. Not yours. Yes. I've never kissed someone pa. Ilong diha. Last number, please. Okay, last number. Oh my God, I have to start with... pila ba naka-numbers? 1 to 14 lang. 1 to 14. So let's... 15? Charot. Okay, number 14. No. Uy. Had you ever hidden cigarettes so your parents wouldn't know you were smoking? So nakatago na ba kag sigarilyo para lang yun di may bawaan sa imuhang mga parents? Well, Nagkasigarilyo ka. Yeah. Akong tatay, kabulog yun sila nga gayosi ko before. Since Akong what nanay, before? Like high school? siguro mga second year college. Second Mga moments of kanang curiosity. So, so murag influence sa friends? or na-influence ikaw sa lang? friends, and then ganun, pug ko sa taste before, nga murag, nga din Really? ay, oo. Hindi na- Sakto lang, pero karon balik na ko sa akong mayong Sa healthy paglawas. lifestyle. Yeah, healthy lifestyle. Yeah, Yes. so, makadaot yun ang smoking ha? Yes, baka doubt you just as came. Ayun! So, that's it. Thank you so much sa imong honesty at mga mga questions nga. Kung Buena Mano pa lang to, don't worry later on. Uy, yun ako na pa rin, mas grabe, Anthony, ay. Kaukaron pa na to, sama sa mga irong nga ka na sa basurahan Uy, nila. yun ako, just. Nga magkalat-kalat ang diaper. But now, so that's our first set sa mga Q&A. Matangin na po later on, mga mix, okay? But for now, tagaan another favorite song ni Oh Burns. my gosh, another Excited ko. favorite song Kasi nahugot, love song, and diba? Wow! Grabe nga. Okay, next song is gikanta siya sa isa ka soundtrack sa movie. It's Never Enough. Wow, birita ang show. Pak, laban ng gitaning Never Enough ba? Okay, so, paminaw sa tanong mga mix and balik remain just a few moments. Okay, go. Ang namin naginiba. Go. Gap 4. Gap 4. Welcome na mga mix sa second and final hour sa programang MOR Celebrity DJ right here sa inyong favorite radio station, ang MOR 91.9, basta MOR! Choy KB! Yeah, and then of course, once again, this is MOR Celebrity DJ sa pinakaunang Saturday sa 2020. So, palihig kita sa itong energy ani mga mix and nagpalihig kita sa ito ang celebrity guest nga pambansang skin. Na beautiful ang Yes. skin mo. Tanong na si sekreto ani niya. Once again, Later na. Kau ba nato si Burns J? Hi! Yan ang is an events host. Yes. Yan, so, and also a content creator mga mix. And we are so happy nga ka ba nato siya karon. And I know for sure naka-follow na mo siya ani. And ganina, recap lang tayo. So, nailan na nato siya nga he is from Camiguin, but he grew up here sa CDO. Dili na siya nag-study and nangitag career and all those. And at the age of 16 years old, nagsugod na yun siya sa pagka-events host. Yan, nag-start sa mga kiddie parties and up till now sa mga professional nga mga companies. And also, siyang ginatrabawan gyapon nga sikat nga clothing line kung asa dako po diyang posisyon. You know ko. And right now, mga mix, nailapod siya sa pagka-content creator, sa pagka-pambansang skate. Yes. Now, sige ito, uga-uga. Usahay uga, usahay liki, usahay labas, usahay lami. Ay, Pak. diba? Kinahan ka. Diba? So, earlier this time, also mga mix, the first set na isang Q&A, kung asa wag yun siya kasagang, no? Uy, ginoo ko. So, this time around, ito'y pa-level up itong mga questions. Yes, bring it on! Diba? Ganan pa niya kayo always ready. Yes. So, Ikaw nagpili sa question. Si Bernie nag-prepare. Si Bernie nag-prepare. So, yan yung mga question. Okay, so laban. Before na to, mo head on sa next set, ikaw ba si mong pagka-events host? Sa beginning mo ang usually nga mga preparations before the show? Okay, preparation Sa style before din the mo show. tuod?
By the way, ako, Oh. I don't do scripts. I don't read scripts. Ooh. I'm a very spontaneous person when it comes to hosting. And pero kung ipabasa gid sa akong kliyente ang mga script, din wala ko'y mabuhat. Pero kung mas maayo yun nga mas mugawas ang akong pagka-creative kung i-follow na lang ko i-follow nga sequence, and then ako rin bahala sa tanan na yan. Yeah. So when it comes naman Yes. to kanang mga events, wala kay pili, mapakidi, mapakasal, anything. Or Sa una, sige na forte. Sa una ga-host ko tanan. Pero karon na sa age, anak Yeah, lugar. parang si Brother Burns din, diba? Oo, sa age na Si Brother Burns. di, Sorry, Brother Burns. di na kayo ko ga-host og di na ko ga-host og kiddie parties. And then so guys, di na lang ko ipakita ang tibok yun no, sa during the segment or Yeah. during that thing. Pero oh my god, What can you say? na-surprise kay ko na nag-goal ko sa gingo sa on air. Like, wow! Oh my god! Atagi! Kung unsa man ganyan akong na-istorya sa on air, like, istoryahan na lang ko personal, no? Murag, magiging ko kasagal sa mga dare ni Madam ba? The God kay Revelation! Amazing! Oh my God. Yes, thank you so much. Yes. And hanggang sa sunod gayon, ignan na lang yung mga nakita ta. So yeah, Maria Filingera here. It's so nice working with Birds J. Gabi ka professional. and dali ra kayo naman ang programa because it's so good. So, thank you so much, Birds J. Yeah. Ready Oh na my ba? God. Ito na na. Oh my God. Thank you so much, guys. Bye.